da bia makacho say dia kodro boni die kwa so be kasa nia dia de sede ato ye mpanifo so anim se ya de sede enso enie ombetie because ye nti na omte ba bia omte no mede de akwasi ensia asemi de kabre na asun alapatel na efa komokese no enhyehyɛ so mse we are aware say na no pay won komokese pa won pese mu so ya di panipa ba ko wasom Ghana mresantin nyinada ebetwe kombo ahwɛ ne so enu nsusu ye pa ye wo ede ma oman Ghana ene ba bi betimi agina enso egum ba na pa kwikwam ne se efri enreba wa hya se etietie kombo ne bi eye railway kwan a ya ye ene train ye de aba besi so na enre course ye kwa akoye test run ne ko wi akire nkwanhia akwa akosi wo so obetimi mam video no video bi nkwanhia no esie please for so issue statement ho ye be call them so tu hwe TV ni so a bon se re no na akwa konya nkwanhia e wo TV ni so a wo hwe no asefem but ye di ho ya anopa ye baby a ekekako our usual NDC MPP sebi nyansa bi anim sebi nyalo sebi ebunu sebi okonto nyansa baako kra anim ekroma yenim asemboni si ne ehya se etene MPP NDC na ye foolish case etine so course ya de fo akache a obeka so ye ben abato bia ni pabanensa wo ye mamu ekosoro esa sa uchi nipa na me ya MPP ninti ene etata me ye NDC ninti ne etata me na please for na clip wo mom timi nya hwe cause no politician dey kosi ba bi owo no tie besremu yenyi MPP NDC samne fam nipa boni ni bi na akwakọ ya ade a ekode etia Ghana nkanko ne mpuntuo senna even ye de bese 1000 cities pode kwakọ tie sa race ya o mesika na ekọ no uhwe ka yesu woni hyenkani na echi na se hwedi pani mu na tempa de a wo bon ka 10,000 kwa mini so benya ena me hwa brant ye pa achi de se oni nipa oni ka ne kosi rain kwa so no ama ka train be bom na me se ye hwedi pani na ebu na te a wo bon ka 10,000 kwa wonya ye be wi echi nya se be kwa kotum na o me asa abon ho ka ma adwane di eyo usenano me kire o se highway authority for ashase e de pampim A6 ya kwanso won na fa ne mama ne bros no du won ma timi achose de no ma afa na abros tutimi twam ha de pabonefo bi akodwira de na to agu eti free n1 ma betie system motorways no the same thing asend ama sem no ekasai ya yikura ni pabonesem aye dedodo wo mai mu na hwe ba bia railway pa eda na ha ba bi pa ka yi pa akochima pa de afa se ni pabonesem wa de pa na be maka yi akochima afa hono asumi without admitting say your break kra na failure and wanya ba bia mu cave amfanko don't forget say futu kwaso e dan sabenkum suo ye fa say bia a shobo ndre fa woni so eti people na wom no so ent nya stop o na ofro boni we so wusane eto ent nya fo free ways and wo kira so pepepe ba ye tiwo eye no MPP o ye NDC ni MPP fo na akwa ye NDC fo pabone fo MPP fo pabone fo ni aye ni say ya na please for no hwe din ase ha na eja ya sha se to national anthem ne dia ni opani fa na be fa wodi ye nya kwadu bi afa mo no no afa no wodi na de pabone focus edi o maynya akacho so man no se yanka se ye nya adwen sakra obi no ba be sese Ghana Yesu Kristo kura ba obedwane asako we bia onko at the age of 33 24 no okọ obi ka kire won se Yesu ba Ghana e ka wanya 33 no ebi kwa ko ampere kura me ya na sembiem because adwena e dey trim no e tro bia busa say what kind of people are we baby ayen tumure wo Ghana mbe twa akotu nwura guo
ene nso ahya ase yi ne ti hwe gates awodo nipa da se netu enima de gu gates ne yes see here ne be kɔ no de bia me catch no most of our politicians are in power to seek for worth ɛkɔ betimi afa so anya safa awode no ɛyɛ symptom no mien begya ɛde ato wonom etu ɔkyerɛ we aba ne se no obi kokɔ aso so wonimu a we aba ne se yɛ kwakɔ siesie no obi kokɔ aso because ɛyɛ dani a yɛ besiesie nipa na bɛkɔ akɔtɔ okay see receipt invoice nipa na twere o nipa computer ne kure so no se nipa akɔ nkɔso a computer so ne ho nipa na bɛkɔ akɔtwere etu wadwin yo se wo bo ma na bra obi so na edidi no yes ye kwakoto race ni fro se ayi train so na ho ba bi so ase ya o se okra pass for friend ba kwabra ne bɛkɔ no aba ko be se mienu ko ba twam wato fiercely gone etwe ne ye se yeso ne ban o man ne ye man obi no free be ba be se Ghana aba Ghana yie ye ni aginkwa bi afri ba bia na Israel for credit so ye ni aginkwa bi o ba bia menu mi ne betimi se Ghana na se de aboro ne beye adwenbone adwenfi na betene ma musa ye man be protect apansam ama monyofo akoso didi ye mfom so ho saa debi am kas nyankopon koso hu ye mobo o me akanifo asabe enye peseme nkominya na odwen Ghana ho odo ni padua na okra bebo afode de ama oman na oman se me de akwasinsia pensem mu etwaso